albabu thani dambugal ɗimmangal babul aniya ko dambugal yewtaygol en fi miran hoy koye gaseten miranji ɗi gaseten gollitirde ka dina men e ɗi en hana gollitirde. an hudayfa ƴettama e hudayfata bunil yamani radiallahu taala anhuma yo Allah wele ɓe wala o maki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah o maki la tashrabu onon julɓe ɓen wata on yaru dey fi aniyati dahabi e nder miran kange. onon julɓe worɓe ɓen wata on yarir miran kange wal fiddati e kalise. wala takulu wata on ñaamu kadi fi sihafi ha e piletiji muɗum ɗen. wata on ñaamir kuyer kange ma kalise wata on yarir kadi taasi muɗum wata on ñaamu e piletiwal muɗum onon worɓe ɓen amma rewɓen kamɓe no daganiɓe. ne laaɗo maki fa innaha no miranji kange e kalise ɗin lahum wodaniɓe ko kamɓe jeeyi ɗum mi mana alyahuda e annasara fi duniya ka aduna wala kum onon kadi noon ko onon ɗi wodani ko onon wodani ɗi ko onon jeeyɗi fil akhirati ka lahara. muttafaqun alayh. ray musidɓe julɓe ko andi ngol en enen julɓe ɓen en hana gollitirde miran kange ma ɗum miran kalise woɗɗitoɗen e mum. wa an ummi salamata ƴettama e ummi salama oɗo kadi ko sonnajo ne laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ko Hind bint abi umayya ko ni woni no ɓe wiyete kanat tahata abi salama ko wiyeteɗo abi salama o wonno ko jombunoɓe wa hajarat ma'ahu ila al habasha o ferduno e modi makko ɓe habasha summa aada ila makka refti ɓe arti makka wa hajara minha o feridi e makko kadi mutafarriqina ila al madina ko ɓe sertuɓe faade yawgol madina. walamma to wuffi abou salama ɓanon abou salama maayi on sumati noon edda makko on timmi saabu jihade ndin ka o hudi ne laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jombi mo e lewru wiyetendu jombinte ndun ka hitande nayaɓere firgu. oɗo ummu salama o ɓe faatike hitande 59 firgu wi'ama 92 tawi himo mari duuɓi 84 o surraka berɗe baggiya kanko nene salama o andi hari en hewtali mo kanko kala sahabajo mo hewtuɗen premier mum en endi kay fi makko wiiɗen si tawi woni en feƴƴimo nde wotere en artoyi haray en sifatako fi makko hande kadi en andi umma salama ko sonnajo ne laaɗo mo tata modi mon kaka guere uhudi wonno ko faati ne laaɗo runi mo ɓaawo edda makko on timmi. ƴettama e oɗo radiallahu taala anha yalla wele mo qalata o maaki wala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ne laaɗo allahu on maaki alladi on julɗo gorko yashrabu yarirɗo fi ina'il fiddati e nder miran kange ma miran kalise ɓaawo o humpitike nde haɗore ɗo wonde no harmi o jangganama ma o wajama foti koye kasete foti ko e télé foti ko hunduko e hunduko innama yu jarjiru ande haray ko lonƴi fi batni kande reedu makko naara jahannama ko yite jahannama. allahu akbar ya allah on dandu e muttafaqun alayh. hadis on ko fottanaɗo si wiyama muttafaqun alayh haray hadis on Bukhari e Muslim fo hino fillimo ka defte maɓɓe. وعن ابن عباس ƴettama Abdoulaye ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yalla wele ɓe kamɓe ɗiɗo ɓe mana kanko e ben makko qala o maaki qala rasulullahi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki ida dubigal ihabu si guril hoppama fagadu tahuraray gomɗingil laaɓi si tawi tun mummunte ko guringil iwi kon e mum ko dagiɗo ñamegol wano nagge ma dammil ma jawre ma ngeloba e ko nanditata e mum fi mummunte on maayo harmi hirsaka si tawi woni guringil hoppama hiɗen andi ko wiyete guril hoppangil ka si tawi woni ɗum ɗon hoppama hande kadi haray ngil guril ɗon daganike en ka weƴƴitirel ngil juulen na de fi ñamugol woni ko fanda ko juulirgol. akhrajahu Muslim. holli si tawi woni dammingil maayi harmi ma nagge ngel e misal en yeehi en huttingil guril ɗon si tawi woni ngil hoppaka haray hay weƴƴutugol ngil juula jaka haray no harmi wano woniri noon ñamugol ngil ma ñamugol tew maggil on hino harmi amma so tawi woni hoppama haray hino dagi. wa indal arba'a e ko imam Muslim won ko yaltini hadise on hino kanayoɓen ne laaɗo maki ayyuma ihabin ko kala guril ɓe ɗumannaki bimana ɓe sendidirali ɓe ittintinali hay e hunde ko kala guril dubiha hoppangil wo haray ngil laaɓi kono noon ko fanda kala guril hoppangil
ko a waligoye guril ko tata jommum maayo harmi ko tata jommum hirsano ko ɗum fanda wona wasi haray ko kala guril ko guril mbabba o guril bareru o guril nagge o guril dammil o na on ayyu ɗon woni ko fanda ko kala mummunte dagiɗo ñamugol foti hirsano si maayi foti maayo harmi ayyu duba ayyu ihabin kala guril noon e ɗum ɗon ko on ɗum ɗo woni ko fanda wan salama bunil muhabbiq yettama e salama bunil muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu yo Allah subhanahu wa ta'ala an welemo qala o maki ɗala maki rasulullah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam dibahu juludil maytati hoppegol guril ko maayi harmi nagge mayge harmi ma dammil maygel harmi hoppegol guril maggel on to huro haray laɓɓiningel fi juulirgol ma walorgol ma joɗorgol ma ñamirgol haray laɓɓinalingel fi ƴettugol ngel ñaama on faami moƴƴa ka sahahu sellini hadis on ibnu hibban wa an maymunata ƴettama e maymuna radiallahu taala anha yo Allah wele ɓe o kadi ko sonnajo nelaɗo ni ɗalata ɓe kadi maaki wo marra nabiyu annabajo Allah sallllahu alayhi wa sallam feƴƴiri bi shatin dammil maygel harmi yajurrunahu tawi yimɓe ɓe hino daasude ngel hawkoya ɓe landi fa qala nelaɗo maaki ngel dammil no woɗi ɓen maayo harmi meɗen hawkoyde nelaɗo maaki law akhadtum ihaba hara on huttuno jogiti ɗon guril maggilo mbi mana hara on huttuno hettuɗon guringel haw ko ɗon tew harmugu ngu fa qala ɓe maaki nelaɗo innaha ngel dammirgol maytatun ko maayo ngel harmi safa are ɓe famali maayi harmi wonde guringel gollitta fa qala nelaɗo maaki ko ɗum tigi non goy mi faami maayo harmi kono haray guringel son huttingel on hoppi yo tahiru ha laɓɓinaygel alma'u ndiyan ko ngel hoppirte kon wal garazu e cekkiri ko ngel hoppirte kon kala produit foti woɓɓe goo ko ceɓeteli woni ko hoppirta woɓɓe goo ko produit goo kala produit ko waɗa ha guringel hoppa ɗaati haray ɗum ɗon woni sabu yo ngel dago fi gollitirgol ka dewe akhrajahu abu daud an-nasa'i haray hino selli dammingel ma nagge ngen si maayi harmi yo yaw hutten ƴetten guringel hoppen fi wotangel bonu heɓen ko gollitiren kono ya akhi sa gollitiray noon on hadise ko ya ɓeto hara ko hakkunde anduɓe wonɗade si tawina hakkunde anduɓe ko walsi nelaɗo make li kulli makanin maqal nokku kala no woodi ko hana huwede fi an hiɗa andi ɗum ɗo no dagi menen heɗɗitiɓɓen men anda a sanki ba ummaɗo ha yeɗɗi nagge no maayi harmi ka ɓa hoggo ka burure to men yeehi men tawiɗa hutta ɗon ko yimɓe ɓe jawindinta madrasa ɓen kañum ñamayi nagge harmuge nagge waalinge maayi harmi ngen men taw mo huttude nge ka ɓa hoggo sa fuɗɗi yeddude ɓe yaaɓe holloya yimɓe ɓen ko onɗa huttude ko sa fuɗɗi wiide an o min ko guringel haaju a wonno e muɗum hari haaju an ala e tewgol ɗum jaɓotako e junngo maɓɓe donc sa gollitiray ɗum ko ya accu haraka ka anduɓe woni so tawina ka anduɓe woni andinaɓe taw haaju ma on e objectif ma on taw si yaha gollirgol haray ko ɗum mi ɓeyditanayma an faaleteɗo gollitirde hadis o wa nabi salabata ƴettama e salaba alkhusaniyi radiyallahu ta'ala anhu yo Allah subhanahu wa ta'ala on welemo nelaɗo Allah ɗala o maki ɓultumi inni ya rasulallah ka yo nelaɗo Allah hihi inna menen bi ardi ahli kitabin meɗen bi ardi ɗawmi ahli kitabin menen meɗen e leydi yimɓe defte bi mana meɗen hoɗi hakkunde ali yahuda e nasara tun meɗen tumbi hakkunde maɓɓe jonno ko honno men worrata afa nakulu ɓamen nani hiɗa maka wonde hino harminde goɗɗo ñamirta pileti kange